Tingmincho isa woman pastor dikilarti ko amay yitsurti. Ako ti bekyat sa limuat sa ningdang. Sirang bakyang niksi chari ko isa woman pastor aro dikilarti kan kibi kanyang re ko ikina. On behalf of in-laws ko itiasi. Sirang ba nira akon muwachang. Amawa di tirono, chageza tamaticho, ade irala ninjore, ade naling latiti, amawa nonti, amawa tintadare, chobati irachalo. Invocation, Mrs. Imelila, tuwatay tayo kitiyasi. Kanyari ko anin se ko ati chama jana takitan. Hiba amuano akanya oh miba wachara amani kama jano ta hiba akanya amuaja nilar surang pati ni mongkudu na demonstrate ade abati ala ani chibala ala surang wa trapala muwa chonta Group song, Naga Gaon area prayer cell. By Mrs. Moala, Lithri. Proverbs chapter 22, verse 6 English Train up a child in the way that he should go. When he is old, he will not depart from it. Akala bata kando agnara train kuribi ko ginagawa siya. Yade ami ko munda to point number 1 to core to सबसे first institution aside. School brabi poila. Ki brabi poila wale bi core to सबसे first institution aside ito karne core de ki hikaya siya. Uto ang nakan be she careful ko lagi.
Dangor hoigina amakhan botmas manu olai. Dangor hoigina aya ito to drunk ase ito to kiniga ase kwado first to amakhan core bitor de ki hoi ase utu first thabo lage de. Amakhan bisibak to sati khan ke blame kori thake. Amakhan bisibak to society ke blame kori thake. Olebi first of all, what you need to do is to look inside your home. Apnar bare kiniga tai ke khelaise utu janibo lage. Second point to ami kobo mon jado words. Na pela na tu charora na haja khadam khamdam chatale isa kingorti. Bakala atok maze. Potmas. You're cursing your own child. Tumar majority tumar right curse kori ase to kiniga korna phalobo. Kile gorne Bible le likhina ase life and death are in the power of your tongue. Aro Jeremiah 9 chapter 1 verse 9 and 10 that we to likhina ase. See, I have given you the power to build, to plant, to uproot and to destroy also. Batakan biya kotha kuigina bera to kutra ulai se bole to first to khorde hunedo. Amna khorde ki kotha kori ase. Gossip kori ase na apna manu khan ke curse kori ase. Sob phuni ase to batakan bera. Utu jaigina hi takan bi utu kiba koribo. Utu hadam the heaps and heaps of curse hi kori ase to karne try to speak positive words to them. We had a family. Tarlaga wife to American Thakise, along Modato, Nepali Mano. Aro iniga wadate, Matano over Botmas, David Korna to write the Takiso. They didn't know Cordy, I said. Amabra Loina, Aro iniga Koratante. 8 minutes bin the boy. Mama do aya ito patato over putmas asio na talaga mouse or ito. Don't say he's naughty. Say he's active. Don't pronounce the curse on my son. Utu nishnay amakan la words to be careful mo lagi. Third point to ami ko munjado mobile aro gadgets ka. Amakan bishi bra ko paregi aya ami to iku na jane batakan ki kuri ase utu nohoi de etia to technology naga age hoise to karne amakan bi updated thakibo lage makan example ko mon jato ini amar laga life experience hisabra amar chokra do he was just in class 7 when I sent him to a birthday party once. Aro that birthday party jado talaga 2 years junior mano class 5 te thara pachakan lo takan sati la birthday ase to bade jabo koina jaise tato to inika jado sande aadande tado ami koshi iya sai aji to inika jado kiba hoisho to ki hoise kona hoise baba ma khan chari kina to Pachakan do laptop to kulina, takan do pornography sabole suru kurisho kulina. Children in class 5, whereas my son was in class 8. Iniga tapi hoye se pachakan na jane kulina na kapitide. We mothers have to be updated. Keep track in what they are doing. Ito my son got addicted to pornography after that. In that tender age, only by the grace of God, he was able to overcome it. Every day I would check his phone. Google laga jaina utu check kura dekde. Tarki kura se. So I just told him, ita to age noy. Those are not the time when we have to stop. Kunba time to batakan ke ini aste bera takan ke koi thaki gina apna laga hal kotha bera takan ini hal hoi jabo hole bi
होताई दिन तार के गाली दिया बड़ा भी उल्टा ही हो जाए हमारे लागा एक्सपीरियंस प्राप्त हुए से हमारे लाग छोकरी now she's in class 11 maybe she's the third daughter aro ami ogole mon jalo bacha kami niga thakadente bishi bako amakan most of us have 3 4 1 2 children ko to iku no hele bi tinta charta thake many a times ki hoi bole to the third child feels very neglected. We may not be doing like that, but kunwa time the attention to tamar wala ke diye, then the chutu wala aaye, to ki hoi jaye, the middle child feels very neglected, and that is how she thought that ami bra tai ke morom nagore koi na phapna kuri she. We had a hard time connecting with each other. Only during Corona time, amakan khor de bon korina. Baba do kohima de tar duty jaise. Aro amakan charjoni. Amar son, amar lagat vita tinda bacha aro amakan ini na buatan de. We connected with each other. Utu time de tar ami ko koise. Ama tumar ko ami ke murum na korena ki koi ke nai na koise. Ami ke tu time na de do chutu kebi tar kiba bole to indiga kore tangor kebi indiga kore bole bi ami to tumar bra time na dian disna hoye se o koise ami to time I had to remind her that I love her. Don't forget to tell your children that you love them. Verbal affirmation what is bishi damar se ito karne bacha kange I love you ko bole to kitya bi na power bi mota chhora kange bi काम करी बोले ही खाबो लगे थे amakan bagi kami amakan ini भावना करी भी मोटा kami को नजारा खान दो amakan बीमार वाले थे किमान दुख पाए ini kali जाने भी कि अपना लगा छोकरा बच्चा तो भी एक दिन तो मायकी हमें बोले ऐसे oh टाइम तो काल लगी वो itu kan chokra kan bi kini ka kam kurule ase dignity of labor do hikabo lage de koina utu aro kotha ekta kori ase to kan amakan wai hikabo lage kiman agina ase it's very hard to be a mother but I just want to give an assurance that at the end of the day everything pays off amakan ba kam to kitya be kotom no amakan namurata kitya be kam kotom no itu pandai, sok aro, ekta magapa kuring na, atis atau ba, lapi, isa adara kang, atis lete na, education na, isa na ara kang, hakam na, atau ba lang na guru kang atis, we will be called blessed and we will be good mothers. So I just want to thank you all and ami tumakan sok ke. Yade ahaman kan sokke. Thank you for being very good mothers kan sokke, and I love you for who you are and what you are. And God bless you all. Special prayer for Mrs. Azitpürü. Ninseki kure bakatu thare tharolaja. Ina arakam kutsap janu, ina arakam janu. Ija hikuna ba Bible kuna. Chaya birthday notificate Saturday. Itu mulai dari birthday manavan kiman khara kore se apne ngo so ke happy birthday and God bless you to all. Amakan so ta hange pray kuri ki bole do dakan long life rakhi bi kiti abi dakan kite biya haba aru brablan kan ahi bole na tibi edam dakan ki kam kure se dakan pura so te bless pura ama idai ta boleh tibi boleh nama, dah kan ini dia beri kita. Ya nanti pak ada diri tahu, bisa macam mana kita nak cari. Haleluya. Awak terbaik dari kerja itu sebenarnya. Serang bara amai acuma pun ada cinta betul betul sebab Yesus ni kata kita nak. Amen. Masuk dia beri dia. Offertory prayer, Mrs. Ahosela Azitpürü. Kadang baca Ara yang cukup cucola yang dihilina nama wajang. Apa dong baca macamnya lang ira agatina, cuci sena. Akang mapa putih hero. Pria pom na nakata
Salamro Offertory Tutsang. Amen. Yuziliba ada atata libilati digoro dinana awaoba Yuziliba ada ataka tuta mayurana bijirinjare Yuzilana shikishudanki Danarajiba adala Amawano atakatu Nashikishu anala Maja atashuradila Amawano hitahina Asiata kabalongre Yutiliba ada atala Najanira Naro itu namaina dire Naguramra Diyamta atalire Tika tutyo Nata avisa Yutilana shikishudanki Danarajiba adala Amawano atakatu Nashikishu anala Maja atashuradila Amawano hitahina Asiata kabalongre Long long aze ada atala Mayura bante yang sa atala nalire Lang abang la abagyata atata Ti awisa tanana gyole Yutilana shikishudanki Danarajiba adala Amawano atakatu Nashikishu anala Maja atashuradila Amawano hitahina Asiata kabalongre Scripture reading, Mrs. Nyeshenlu Rengma. Ichnya Bible King Lipasa, Root 1, 16 to 17, Kitchen English. But Ruth said, Do not beg me to leave you or turn you away from following you. I will go where you go, I will live where you live. Your people will be my people, and your God will be my God. I will die where you die, and there I will be buried. So may the Lord do the same to me, and worse, if anything but they takes me from you. Master. Sanyang daughter Losti, sister Losti, katuyo nagro. Nara kung kanyang sinadyo joy, that is iba chunula birthday this holiday. Kadoy 동남 같은 날로는 정말 China 아무런 문화이고 그러나대로 정말 나라 당나마 위치지야래 우리지 동들에 이사 문화잖아. 아로나 탈에 정말 이거도 이거 이사 시주는 지금 이사 아요라 사주나 나가미스 거에서 English 요라는 주노 아잖아요. 이사 혼나요. Nyeshenlu 동들에 Azitpürü ami sharing program 문자도 일단 말기라 남 우리게나미 sharing으로 Old Testament Esther, Esther right Lithro. Itu book of Esther or book of Ruth too. I mean Bible study doing in ayase. Itu few years back and then kotomo ishe last year but I mean Samuel dia ayase. Already itu I mean super Bible study doing an aha bujigin thaga janigin thaga tate prahi doing na alok share guru mona se. Yete Esther chapter 4 verse 16 di yete sai shi buledo. Idea Jewish kanto itu mano injuna nama nende de kipa story de
하만 거기네 이때가 Jewishman 한 쏙 무라이 디볼에 하라이 디볼에 가니 다이 플란 기니가니야 비야 바파나 거기나 우리같이 또 에스터라 앙글 모리카이 브라이도 우니르제 디겐데 다이브라 에스터 보이샤 에스터라 보이샤 itu homai punchana kinge dana husband se kintu to Esther to queen se lebi ami queen pi kinge visit kore tai ke look kore la time na hoy itu time punchana ile mane limited time hi rakhi diken dadi hi mota hole me maki hole bi dala queen hole bi kinge look kore no ile tu ala time be tu look kore na para ni ase to ba ite tu tai ke look kore la time punchana na tai ba tai angle ke koise lebi angle ba koise 이소가 키잖아. 이도 고마이 가네. Jewish kange set kore baca kore amike itu queen la raja queen la na sitte bole de digena sola ko yenta ba ko itu homai karne isoga ko juni gen te todo inta ki aro munda mo ko diche itu bichite Esther tai chukuri sen ore tai queen la eta to chong de boase aro tai ba ki ko che acha ti ga se tine hoide amibi din aro rati na din aro rati iku na karo aro mi pathana karo fasting karo itu kinge lukro lekan itu pra Jewish kan ki mana se susade tayakan ala tayakan sokki kobi sokki pathana karo fasting karo din aro rati iku na kaina fasting karo pathana karo koi dibi wen ta anga te koi khobor ni se Jewish kan tai di pathana karo se din babana karo se to men du na that 12 morning 6-7 brand lagi 12 baru baca tapi fasting lagi book lagi jena moro bolisna pun mata dapat takut pentingnya kalau bisa Queen Esther din rati 3 days and night jadi iku khana tai fasting boja aru Jewish kan di fasting boja kita fasting ketemu je kita dek so rala tai takut tai je tai king logo dukro le jande dore jande ba king ba tai nahi bi ba na Aikile mane isola ko pathana korje kotha korje to isola ila to king la mundre kotha korlo chho to queen na face kita dikhije king pra ma khushi ko yenta ge welcome korje ina kuna queen pra ki lagya se tai jagina Jewish kan kani so king ki khushi dinde tate Jewish kan itu morgule thakya tanki haragule thakya deba bachaise the whole Jewish tai eklan hoya tai ando tai dishne eklan hoya Jewish kan so baca boleh baris amen tadi dikit bahasa. Amen scripture reader berapa properly dice root dia te ahikena sawo root chapter 1 de kili hina se kate hi focus ko amen aji purore. Dia te chapter 1 te amen dia te sai ship tu kotha ekta bar koi thega na kotha ekta tu man bar koi thega ki ase return na Gurabi we pato bar ko yan siya din chapter 1 kemen sai ship to yete ami hambra yete Jewish family ekta dekhibai chapter 1 de kita ai ship to amen Bible study gibi purishe so manu buje se jani ase aru bi reminder dishna yete family ekta Elimelech family to Jewish man ase itu anto Bethlehem bra Isor bra kita ngosa lo kote kotha korgina Egypt dibra Israelites kan lohina ahat de tani ki promise hoje awne kita to promise land kanan ke loi jawo na kote milk aro honey bra flow korgina se idate awne mo jaba thakore dibole iku duksu na korgina thakore dibole na iku duk na korgina thakore dibole tate loi jawo ne isor bra promise hoje ina korgina tanke tate Egypt bra Moses aron baro kita ke ulaise to kini ka ho kita ita to famine aise na ame par na ko le to ni ki go cha ko kina jinale ba na kanya no ne ba so ma ba ta cha ba ke ta cha ba kana cha ba cha ba na promise sa ba cha ka cha ba yan ko mo ja na kina ho na famine aise kile edemen ki sa be je to Israelites kan ba to idem de iso ti bi ba we je na iso ba iman slavery ti ba tang ye deliver freedom ko ina ni dia to so organization ina to tang nejo kuji life je nejo na su to ki bala sa ne nejo ba na ba nejo ba dekhe itu ne shay thake bole shuru hoye jaise na Israel so ni bhagore jaise ko brahi na Egypt ba deliver ko ina ni se tu ki bi bhagore jaise da bhagore jaise ba
Itu pada isu God the Father pada promise beri thaga. Itu nahu ini kita tangge curse, na punishment andi je tangge. Ina guna famine yang pun semua famine ada boleh je. Itu time dia mana bishi hajar jauh lebih kau tu ni jai, kau boleh naik, na thaki boleh life tu thaki boleh bishi ditar boleh je. Itu time dia. Itu ya de family kita bawa kita nama. Elimele ko ina nanti kiba itu bawa bertala maki Naomi, lagi nanti tala cukra duita, tala dora duita lagi nanti tan ulai je. Na isu berapa ise Jewish manu Israelites kan do kali tak kehi worship role aro Israelite kintu God se isu ase aro tak lagu kehi worship role isu berapa ise aro isu berapa ise Israel manu kan ke abang jangan mau te thaki bide ko te thaki bide ko nai wali promise land na tadi thaki bide ko ise wali bi ate ta family tu baba tu tala maki aro baca kan do kin ulai ise to Kili ulai siya, murugolo mo na ito. Bukra, na? Bukra, murugolo mo na ito. Ito ba, tayo tala intention to bala siya. Tala intention to tala family gani safe ulit. Tala life to bala ulit. At least, mo pe siya kita de hajra ulit ko rin kaya tayo ulit. Ito intention to bala kiyan tayo ulai siya. Na Bethlehem pra ulai siya. Ulai siya. Oy labi, yati aman root chapter 1 de say siya ulit to. Bishi dear no na hoy gine ita tu baba tu murisha Elimelech tu murisha Elimelech murisha arutala dora dita chokra dita bi taikan ita tu Jewish kan tu kita bi itu pagan worshippers kan ala kan ki sabit kurule bi tan tu itu kisah dei nai tan tu itu oleh bi ita tu pai nai ulai jeje aru tu ala kan mobile kan lo sadu murisha maki dita lo isho mobile maki dita chokra dita bi murisha Baba murisha chukar dita ita do mobile maki dita logo sabi bisha loigina aiken thakese to baba mura bichi ditu aro bichi dia no loigina chukar dita bi murisha na chukar dita bi murisha itu baca chukar dita bi dada bi bai bi baca na bai na dikha dikhe murisha to yadi sai shiblo tu itu baba ekta bra isora icha Isora raja dia lama tiba mulai jah. Isora icha tiba lo tay mungsu deh babi gina, na mungsu deh babi na gina. Shusa yo akan ya kada buat cium minum. Shusa akan cium baca kada yang cium minum itu bisa gini jah. Mungsu itu physical body karni bisa gini jah. Itu physical breath karni bisa gini jah. To spiritual breath tu hari na spiritual breath na bisa gini. Itu physical breath bisa gini jah itu bapa murisha. Baba murisha aro dora dita bi murisha itu temde kiwisha itu baba pada first time babisha do oh isura kota namai kena isura icha namani kena isura icha ra ulai jai shiwe isura rasa brami amir nichura icha rasa jai shiwe do itu hobo consequences tu ku tai ra baba na prane na itu bab hit baba kena ulai shiwe ko labi itu baba itu bra kita tu Bethlehem bra ulai kena kita tu pagan raja kada je jaise bokte thai jaise itu den de dai pi murishe tala chukra de dai pi murishe aro consequences tu ya sai chukra maki tinta tala maki nau be tla loi kena maki tinta bi video vision na chukla ro chho aro tan bra bacha eta bi nai aro ya de Naomi ya de Elimelech la Naomi itu maki itu kisah itu tela status saya itu tai itu ikut binai dan lah itu legacy so parasha na taila security kunai kili mana taila chukra tu dapat ikut baca jemu kurnia nai na taila muta murishe atau tai bulu rijeshe itu ikut nai dan lah ikut hok na taga kini na taga mana ni dikibasa itu jadi saya sebut itu bawa Elimelech itulah meaning tu yang saya sebut jadi satu Elimelech lah meaning tu my God is king kuasa na my God is king Israel pun tu kan lah king tu God is God pada saya Or Elimelech lah nam tu jadi my God is king nase olehbi itu manu bi talah Namla meaning kita tu bawa jeje, kita feminization, na, nama mulai jeje tu manu so apa itu dikira, Elimelech bawa kan tu so manu, oh my God is king, lagi mata pini ya, na,
이나다이기 एकदम meaning 담으로 따라나 다시 저기입니다. 보이제시. 아로 그 Bethlehem 나 meaning 되게서 그 house of bread세. House of bread 되기는가 회나 feminine 이래 말에 딱 한번 소로라 수고하게더라 라이제시. 땅아 무소라 이차리 비싸리 잡라. 딸 한번 이스라엘라 이소 우리 땅이 deliver 것이 집라. 우리 땅이 이따가 enemy 하나 합바당기 바차이나 켜서 이두기 바우리제시. 나 우리 땅이 바나이시 이두기 바우리제시. 이나를 나는 खुशी तना सुको सोले की भाव देखि पाइ त के तना वर्शिप र शुरू जेसे इतुब्रा ईश्वरबा तना ओपरे ना फेमिंग आई वदिसे इना उनी टु बेथलेहेम हाउस अफ ब्रेड टु फेमिंग आई जेसे आरो न्यू टेस्टमेन्ट या मेन साइजो टु हाउस अफ ब्रेड तादे कुनाइसे विशु मेन साइजो दुक्ति साइजो न्यू टेस्टमेन्ट साइजो तादे ब्रेड अफ लाइफ आई जेसे ना न्यू टेस्टमेन्ट आई जेसे टु ब्रेड अफ लाइफ कुना से जीसस टु तादे जुनो विशु यदि Imelila kemai perahu Jawa, itu berarti Imelila yaitu saya sebut itu tanah Imelila kita manusia Naomi tanah moda manusia benar mundur pada dia, aru tanah coklat benar manusia itu tende tanah itu security naik, aru manu langkan riti bahasa, iku pun berarti tanah motor boleh help boleh manu iku naik, ina apa kita tanah iman mundur deh, ina thayam deh, tanah ekpadu manu hajar berah kan la kota padu dai kuni lucia to haja pra kan bra kota pri dai kuni tu ita tu isor bra itu Bethlehem de isor heaven tu kuligina blessing pathai di she kuina na blessing ai se kuina dai tu kuni she dai itu kuni pai she itu dembe dai kita itu kuni pai she itu dembe dai bra ita tu Bethlehem de return kore ita tu mo bra ita tu Bethlehem de jawle dai ita tu decide ku she ताई kita decide kursia agile amya na Bible scripture reader ka baca. ताई kita decide kursia tempe. ताई tu ya de mok de ala foreign country de bahasa. ताई ताई gormani kumbi nai, moda bi morishe chokra tu bi morishe. Kole bi tara daughter in law ekta party ताई ke chhala nai. Na ताई ke ekla return bol dia nai. Daughter in law ekta party ताई ke chhala nai. Daughter in law ekta je tu ताई du jungi bi koise. Itia tu আমি তো বুড়ো হয়েছে আমি বা এটা আল্লাহ মানুষ লোক শাদি করলে না পারবো যদি আমি শাদি করেছি বলে আমি বাচ্চার জন্ম হয় কিনা কিন্তু বাচ্চা তো ছোকরা জন্ম হয়েছে তুই ছোকরা রক্ষে বলে আর বলে নহয় না তো ইম্পসিবল লা এটা কথা কইছে itu ba আমি তো kita lebih দুজনকে এনে হাজবেন্ড মোটা আরো বে আনি বলে না পারবো তো দুজন আমার না করে যেতে আমি আমার না করে আরো রিটার্ন করি যাই যাবি ওই তাই তো কইছে বলে বি itu তাইলা দৌড়িলো দুজন মাছবে একটা ব্রাতো itu আমার itu berapa আমি ঠিক আছে বলে itu saya juga jumpa tu cari jadi lebih root berapa cari nah toh ya deh saya juga tu root berapa sih itu tu root tu tak lama rindu logo deh thaki kena ahi deh ya berarti itu Israel mana tu nak buat lebih Israel lah Israel tu usah Israel sebenarnya root kita tu bocor sih tak lama rindu cuma rindu ber nah itu cuma rindu ber tak jadi jadi Israel Isor tu usai Isor se. Aru Isor, ami hana Isor, mob hana Isor, no gina itu Israel hana Isor, usai Isor se. Ami itu ambil amari no itu na charwa. Aru ambil amari no je ekla no gina tala Isor je be mina charwa. Tala manu hanye be mina charwa. Na itu amari no je promise kuri chira. Aru ni ko jawa da dai ai ko. Na ami je amuni ke chari ko na ko bi. Murara ami vision phang no ko le ami kita be amuni ke na charwa. Koina tai promise ko ame ne dikhi basa itu bra yadi sai shuru ko to tai kita ida to ta Naomi ba ida to return probo kana tai bapana budai jeshe na amila muta amila mura muta le amila husband dijum bra isola promise le bra dijum to ulai jeshe itu tu isola ichan pai isola kushna bala ka moshe ida to isola ke bisar bola ke isola ko dija bola ke koina tai kita decision hoshe na Ile mane Isor la manukan logo de indika worship no kradita de tanto 2 साल पे होशितो Isor logo de offering na daddy 2 साल होशितो Isor logo de patana na kradita 2 साल होशितो 20 साल हो जाए ना 2 साल होशे Oile ni ita to na hobo amina na buo ita to ami aro wapas jabo aro Isor bisarin jabo Israel manu bisarin jabo Isor la bacakan Isor la manukan bisarin jabo Bethlehem de jabo benda kita decision hoshe itu demti tala daughter lo pra decide hoshe আমি কি আপনি কিনা ছাড়বো দি না তারা মারে নতুন ঘুরে হয়ে যাচ্ছিল আমি কিনা ছাড়বো আমি আপনি লোক দিয়ে বলি না
promise-가 아멘이 되기 봤어. 이들아, 예대 아멘 사이즈 그래도 미시 밥 아멘한 이주 엘리멜렉 바바 엘리멜렉 itu tapi tala family garden bahal bakana bole tapi itu ulai shido na Bethlehem bra family ase itu aku paine khalo bisar bole tai ulai shido ulai de isula rasta bra ulai shido isula chadiga nami jeshi ulai shido itu nisna itu elimelek nisna aji emila society bi niga bawa kan bi pishe sede parents kan bi pishe sede na amen mosola khawole mosola bread bisar de bra amen isula rasta bra 타다이자 이소라 라스타라 울타라사데자 비셰스 아미한 소사이티 아미한 소사이티 제시고 이두소 아미라 패밀리 데스나 패밀리 데스 몬소라 박 비사란데 physical bread 비사란데 spiritual bread 노이나 physical bread 비사란데 브라 아미한라 마누칸 크리스천 마누칸 미사고 볼레와 오피스 때 미사감 볼레와 오피스 때 알락주로 볼레 라스타 비샤라 비사르겐자 Aro itu elimelek nisna, na, bahal intention kita siapa? Amila baca lagi murai nanti bo, ami bi book pernah muru bo, lepi tadi jaga na hajar boleh na khai gina long life, itu boleh tu koi gina na bapa na boleh mulai siapa? Na, consequences, ami ini kayak isora rasa pra ulai jai siapa tu, isora pra promise land untuk nugen hani pra flow boleh tadi bo gina, promise boleh na ase, itulah jaga pra ami ulai jai siapa tu, isora kau deh worship boleh na ami ulai jai siapa tu. Bicara ini kan aku duka ibu ini, tapi aku bahkan naik, nah, tapi bahal intention baru mulai jadi. Itu nisna aja yang nak Christian family nanti biasa deh, Christian mana kan biasa. Amen bahal intention baru yang kamu kurasa, amila cukra deh, amila cukri itu juga tu, amila family goal mana bisa utahu tu, kalau kini utahu, ya na, bisa ada di berapa, amen, na jani kena isola rasa amen gereja, isola kita bergereja ini, aru itu tu, amen, kiman Isora kita lagi gereja ini amen bisa gambar ini khasa, bisa berbright lagi khasa, alam manula curu lagi na, alam manula kau lagi lagi khasa, itu antu, aste jangan lagi na, isora alam yang kita diwa, elimelek lah family kita ni na, Naomi kita itu so tai itu bitter, na itu tita tu tai kai kena face lagi, pak akha ibarat cuti yudin, tai kau sih, ayah. Ami Israel dia tinggal di situ, Bethlehem dia tinggal di situ, mana kusi dah siapa? Nah, yang pun sebut, famine dah siapa? Boleh bi kusi dah siapa? Kalau kami tu bola pra Bethlehem pra ulai kita mau dah siapa? Boleh bi kita tu kali kusi deh, dah rasa ni kan dia, kayak bos jangan kusi tu, mana kusi? Oh itu tu Naomi sana kan deh. Ami kita tu ami kali kusi deh, ami tu kita tu kali kusi macam, dalam bola ni naik, coklat pun naik. So muri jadi itu isola curse, isola punishment aja. Itu berarti kita berbodoh saja. Mungkin Naomi pun nak boleh, boleh mungkin marah boleh. Nah, kita boleh mungkin mati ni boleh. Tapi kita pun panggai ni, tapi kalau friends kan kita buat main bikin bahasa. Itu berarti, jadi amen jadi seperti itu. Kita Naomi, isola ni besar kita after 10 years. Nah isola gereja pun nak dikat, sinagog pun nak dikat, temple pun nak dikat, 10 years. Itu bisa kita return punya Bethlehem dejection. Itu dari Isura berasa kurigina bless kurishto na, bless kurishto. Isura berasa kurigina. Total motala elimelek lah, baikkan, dikumpi na itu. Kita Naomi ke tu kita boleh. Oleh lebih, kita tu tanah kasen, kamerahi. Naomi lah itu daughter loge, root logo satu punya, loikina, tanah kita tinggi. Shelter dikira, tak cuma protect orang lagi itu. Itu berang, Azitpürü itu isola kota yang diberangkat boleh menjadi. Buku fruit dia yang saya sebut isol program itu jadi, men dikikan ini nanti kurang. Lebih mana nanti dikikan bitur isola kamu kerja tadi, isola hatu tadi. Itu berang, amin hati, najani kena itu elimelek isna. Najani kena amin musuh ni bapak, kau musuh ni bapak tu kena. Isulah cara sabra, ulta jasa ni kio. Itu berami di duk ayah sendiri, menduk ayah sendiri, suffering kan ayah sendiri kio amin apa tu. Bimar pe ayah sendiri kio. Isulah sabra amin alak rasa dia jadi sabra. Nah, murah pe ayah sendiri kio. Amin najani tu dijual ke percik tu lagi. Elimelek lah family ni sana. Isulah cari nak ayah kani, amin tak ayah sendiri. Kau lebih isulah kota berapa kau tu return sini. Nah, kami lupa ini.
아미 로고 아이비 거사 아미 로고 아이비 아로 이술 로고 에바이트 보이는 나 성함마다 친기다는 지수부사대 친기다는 이나 오시고도 아미 나라 나바파이다 아미가 스토리 비친 쇼리고 가서 이술과 아미 한 이때 끼라 스토리 되게 아미나 스토리 두비 아미나 스토리 비친 쇼리고 가서 다이로그 리턴 오시고도 이거 아면 못 그러기나 아직 부조리 아면 와지간 아마간 기만주나 있어요 아미 끼브라도 그랬어요 끼브라 아미기 아버니 끼로 그래 나라에 걸리니 따다가야서 지도를 나가기나 했어요 이수가 하대 디디비 나 아로 이수로 보다 해비 못 그러기나 이수로 보다 해비 못 속라 이수로 보다 파트나로비 이수로 보고비 이수로 가라 사프리고 아로 이수로 히에미가 프로텍터스디 이수로 히에미가 giver providers ताई ही अमीला जेहोवा जाए ताई ऐसे इतना अमीन की अपनी किल लगे ऐसे जितनी बोली इसोरो खुशी बिमर कैसे तो मैं सो बहुत खुले किना इसोरो को दे आई बे मिना इतु को थबरा मैं सो किशोर को से इसोरो बारे मैं सो के आशीर्वाद Hallelujah.